сопернигимдин чындыгын айта келгенде боюм таппайм интернет. Даярдыгыбызды көрсөттүк. Анан экинчи раундда өзүңөр текстики нокаут болуп калды, Аллага шүгүр. Главный мына могуга жетиш керек иншалла. Могуда биздин эмгегибиз мындай илевой боецтин мечтасы ошо организатор чемпион болуш да. Эсей действительно жакшы организатор. Саят менен сүйлөшүп ошо кыргыз эмелер, мушкерлер чыксабы деп мен дагы үмүттөнмүн. Мен соперниктерден артка дагы айткан эмесмин. Только вперед. Атак казак кыргыз бир турган. Коля дайындал дейсиң го да. Даярдадык. Если попадет в удушуу дегендей. Сен рахматындай көрүп атасың да. Мен көрчүлүк кыстар көрөлү. Ассаламу алейкум достар. Бүгүн биздермен бирге кеше гана өткен NFC'дин жеңимпазы Канатбек Келдибеков. Қош келдің. Ассалаумағалейкум Байкабай. Қалыңыз қалай? Жалпы мына жарыстан кейін әсер қалай? Жакшы, өзү көптөн бери бой өткөрүлгөн. Анан Кудай буйрса бой өткөрүп мына NFC'ге жеңишимди да куттуктап мынамча. Жакшы болуп атат кыскасы, сон кубанычтамын. Канча убакыт болуп тугулеспегенге? 5-6 ай болуп калды, 6 ай болуп кетти. Соңғы жекпе-жек эсейде? Эсейде. Жеңдиң ба, жеңилдиң ба? Жеңилип калдым да. Кимден? Грузин. Канат деп айта берсем, Канатбек демей да? Канат, сіз неде Кыргызстандын енді жауынгері бәрі Қазақстанда да таниды, Ресейде де таниды, Кыргызстанда да таниды. Жалпы осы жекпе-жекке дайындалған кезде, қарсыласыңызды көрген кезде бір тез өтем деген ой болды ма ол қарсыласты? Немесе біраз уақыт тугулеспегесін кішкене қиындау көрінді ма? Бул даярдык жөнүндө, сопернигим жөнүндө айта кетсем, сопернигимдин чындыгын айта келгенде мен боюм таппайм интернеттен, YouTube'дан. О да біраз болду тугулеспеген, 2 жыл. Алда көп эметпептир. Анан боюм таппайм да кыскасы. Даярдыгыбыз болсо жакшы болду. Каныбек менен, Алтын Дос менен, Рамазан тренер менен, жигит залда улам физика жагынан берип жакшы даярдандык. Анан досрочный победага деле мындай эметкен эмесмин да. Главный мындай бой көрсөтүш керек да. Бой көрсөткөндө бонус да бар деди, досрочный победа да бар деди. Колдон келген баары Алладан го. Даярдыгыбызды көрсөттүк. Анан экинчи раундда өзүңөр көргөндөй текстики нокаут болуп калды, Аллага шүгүр. Мына жекпе-жек барысында бірінші раундта мен енді жеке өзім қарап отырдым. Жекпе-жектеріңді сол кезде бірінші раундта сен әдейі жұмыс жасамаған сияқты болып көріндің маған, иә? Сондай тактика болды ма? По-любому көптөн бери чыкпасыз, жылышып кетет ий болуп, анан үстүнө вести мен 66-га дагы 10 килограмм кудум. По-любому кыйын да биягы делечи. Бирок баягы 61ден караганда жакшыраак. Восстановление жакшы болду. Сиз айткандай кичине башында 1-2 мүнөттө өзүмө келе албай аттым да. Удар өткөзүп. Анан экинчи раундда уже күрөшүп баягы өзүмдүн Аллах берген принцибим бар да, ошо күрөшүп эме кылып атырган өзү проходканы защита кылып артынан чыгып. Физикалык тургуда сырым калай, мыкты болуп көрдүңбү? Мыкты. Мурдагы 60 килограммга караганда мыктыраак. Бирок дагы мындай көп эз алганга, анан жана мурда көп вес кылганга ошого кичине дагы өзүмө келе албай атам. Толук мындай физика ала албадым да. Залдан эмеденчи кичине эме жетишпей калды. Эми Кудай буйрса эки бойлордо физика жагын алыш керек экен. Физика алып турган жакшы вес кылып турбастан чыгабыз Кудай буйрса. Кыргызстанда мына ересектердин арасында карасак, сен таанымал спортчулардын бирисиң. Эми Рафаэль Физиев бар, сен барсың. Өзүң жалпы мына Кыргызстандын аудиториясы бар, Қазақстанның аудиториясы көбінде сен үшін кімдер жанкүйер болатын? Эми мындай да, менин көрөрмандарым Қазақстанда да туугандарым көп. Көрөрмандар казактар именно көрөрмандарым көп. Анан кыргыздар да өтө көп. Өтө мен мындай карапайым элдер, өзүм карапайым да.
бүт көрермандарым көп та. Ошо бүт кайсы буручта болбосун, кайсы эме болбосун, ошо бүткүл көрөрмандарым Аллахым ыраазы болсун, колдоп коштоп жүрө бергиле. Силерге жакшы мындай бойлорду көрсөтүп, ушундай организаторлордон жакшы бойлорду көрсөтүп, организаторлордун аттарын чыгарып биз жүрө беребиз. Силер дуа кылыңыздар, биз эмгегибизди жасайбыз. Биздин менин өзүмдүн талантым экен, башка жок болсо эмне кылайын иншалла. Ушу талантымды Кудай буйрса көрсөтөм дагы бойлордо. Кыргызстанда кичкентай эмес, өзүң Кыргызстандан болгондон кийин өзүң кәдимги тууган жериң, ауылың тууралуу айта кетсең, кай жерде туулдуң? Туулган жерим Нарын шаары. Нарындын өзүнөн Шекара ма? Жок, Нарындын өзүнөн туулгам. Жок, Шекара ма бир эл менен Нарын деген бир жерди эстемеппин да. Нарын деп ошо өзүнчө район да. Иә. Кай жерде тур дегеним ғой? Өзбекстанга жакын, Кыргызстанга жакын. Кытай жакта. Кытай жакта. Кытай жакта. Акбашы Кытай жакта ошо. Ошо Нарын шаарында төрөгөм. Негизи эң түгү Мен булак Күйбүштан болгон. Ошо Нарында туугандарыма баарына салам. Кудай буйрса Казакстандан салам жолдодум силерге. Иншалла. Кай спорттан баштадың? Башынан баштап бокста баштадым. Бокста 3 жыл катыштым. 3 жылда ошо колум ошондон жакшы да, Кудай буйрсачы. Стойкадан жакшы да. 3 жыл төбөлөштүм бокска. Содан кийин күрөс баштадың, э? Анан ошондон кийин үйлөнүп калып туруп эле спорт иштаганга туура келип калды убактылчу. Анан бокстан да чыкпай калды, тарта берет да аяктачы. Мындай эмеден стойкадан да жалаң элечи. Анан түшүрө албайсың, алда түшпөйт. Анан тарта берет. Анан ошентип таштап калдым. Анан үйлөнүп калгандан кийин эле бир ай катыштым панкратонго. Көрсөм эки Аллах таала берген панкратон экен да. Бирок бокста бекер жүрбөптүм. Опыт алып турмун аяктан. Анан биринчи жолу панкратонго чыгып эле Кыргызстан чемпионат бүт область келет го. Ошондон бирди алмапмын, анан экини алып аяктан да тартып койду. Очкодон болуп калды. Анан экинчи жолу чыгып бир ошондон мен кетип калдым кыскасы бой спиралга. Менин өзүмдүн талантым ушу бой спираль экенин көрсөтчү. Бокста да бекер жүрбөптүм. Ушу Акалбаев Кенжебагай, Ажыбек Акжол чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Лакап атың Тайсон. Тайсон аты менен сени көп тааныйт. Кайдан чыкты сол лакап ат? Бул бокска бар элек кезде эле окшоштуруп коюп койгон магачы. Ошо жаңы Бишкекке келип калганда бир 2005 беле 2006 беле ошондо келип калгам Бишкеккечи. Нарындан көчүп келип калгам. Анан келип калып ошондо эле аны качы Тайсон бойлор көрсөтчүмүн, бокска качы элек болчумун. Капкара айылдан келген капкара эле каламын. Ошентип жүрүп анан байкелер көрүп калып, "Му Тайсонго окшош экен, келчи казыр Тайсон деле ошол жакта райондогу балдар коюп коелу." Анан ошо менен Тайсон болуп кетти. Бирок мен бокска эмелерге катчы элек деле Тайсондун, Емеленканын, анан Көстөзүнүн бойлорун көрчүмүн да. Көрүп, мотивация алып, азыр илебой жаштар боякта, жаштар деле бар да, меникин көргөндөр бардыр, башка бирлерди көргөндөр бардыр. Ошо ушинтип күмүр тутуп анан өзүңөр эмгегиңерди кылсаңар баары жакшы болот. Мен да ошентип күмүр туттум ошо 3 байесте. Казыр Кыргызстан спортчуларына көбүндө жекпе-жегинин алдында Дагестанга барат, күрөсүн тартат. Одан Таиландка баратындар бар, чет элге АКШка чыгатындар бар. Өзүң жалпы дайындыгыңды кай жерде жалпы системалык түрдө жасайсың? Және де мына үлкен жарыстардын алдында бір жакка карай чыккың келип турма, немесе мына Кыргызстандын жаттыгуулары жете ме өзүңө? Эми ушу сбор жагы болсо сиз айткандай жакшы даярданып, жакшы мондай чоң организаторлор жакшы даярданып чыгыш керек да. Анан Кыргызстанда бүт эле мындай акча каражаты, эме жагы чечилбей эле көп барбай калабыз да. Ошо өзүбүз деле чакан залдарда ар бир кыргыз жигиттери, көп жигиттер бар. Ар бир кыргыз жигит өз жашоосу менен күрөшүп келет да. Анан сиз айткандай ошо акча каражаттары чечилип эме кылса, чет жакка Таиландка барып, Дагестанга барып опыт алмашып келиш керек да. Барыш керек дегизчи. Бар эле ошо акча каражаттын айынан барып. Таиландда болдуң ба? Ошо Таиландка бир эме мечтам бар элекмин. Барган жоксуң. Эң биринчи жолу болгону Дагестанга сборго бардым. Ошо. Кандай клубка? Академия эме. Көбүндө күрөс коюнду бол жерде. Күрөш, балдар жаман көп. Опыт өйлө аласыз да. Өзүң салмагыңды көрдүң NFC'де. Кеше енді жеңіспен кірдің. Кеше октагонға Айбек Нұрсейіт көтерілді. Сенің салмағыңда жауынгер. О да бір саған былай тыштады. Иә, былай қарасаң енді андай грубый вызов емес? Иә, соны. Вежливый деген сияқты. Өзіңе бір сұраныс берді. Өзің қалай ойлайсың? Мен
Нұрбай аға честінде осы жерде де сөйлегенмін. Азыр да сізге сөйлеймін. Құдай жазса, сіз қандай честсеңіз шыға бересіз. Мен мақұл. Ана сіз организатор, сіздер шешесіңер, сіздер білесіңер, мен өзім қарсы емеспін дейсің ғой. Бергенмен төлесе. Бергенмен төлесе. Главный мына моуға жетіш керек иншалла. Моуға біздің еңбегі сындай. Илевой боецтің мечтасы ошо организаторда чемпион болуш да. Мен деле чемпион болуш. Құдай бұйырса жақсы даярданып енесінің клубын алған әрекет қылады байқай иншалла. Қаныбек Жәнібекұлы өзің ауылдасың, жерлесің. Сол туралы не айта аласың? Бірге жаттығу жасап көрдіңдер ме? Жалпы бір залдасыңдар ма? Бір залдамыз. Негізі Қаныбек инем жөнінде айта кетсем, ал өте физикасы жақсы болады, қысқасы. Душасы жақсы болады. Емгегі күшті. Құдай жазса, жақын арада бой бола тұрғанға дақшы даярданып атады. Құдай жазса, мен де бар даярдаймын иншалла. Травма жоқ. Қолдан келген не оқып барушым барын аға өткөріп, аға жардам беріп Құдай берсе иншалла. Әрекет қылабыз, ал өте міндет жоқ. Жақсы болады. Сондай айтып ол. Кеше сен осы лиганың алдында, NFC-дің алдында сен ACA-де төйлестің, тағы да басқа лигаларда төйлестің. Ол енді ACA-ді алатын болсақ, әлемдегі деңгейде өте жақсы орында тұрған лигалардың бірі ғой. Қазіргі таңда енді білмеймін да, бірақ бұрынғы кездерде өте мықты болды. Сол ұйымдастыру жағынан алатын болсақ организацияның да. Кеше мына ACA-ді көрдің, енді NFC-ді салыстырма түрде өзіңе бір ұнамайтын жерлер болды ма? Жалпы ұнады ма? Эми ACA действительно жақсы организатор. Анан NFC деле көрдік, айырмасы деле жоқ. Жақсы, полный условиясы жақсы. Жаңағындай бүтелі соның болды. Жемем жоқ. Соның бәрі қысқасы, соның. Мұндан немелерді де көріп жүрген атак, соның Алла разы болсын байкебай. Сыйыңарға рахмат. Айырмасы жоқ. Анау Валентина Шевченко бар, өзінің сіңлісі бар, қазір UFC-де төйлесіп жатыр, Рафаил Физиев бар. Қалай ойлайсың, неге Қырғызстаннан ұлттық қырғыз спортшылар UFC-ге шыққан жоқ әлі? Жалпы MMA-дің дамуына байланысты ма, қалай ойлайсың? Ошол мен деле ойлойм, ошо таза кыргыздар чыкса депчи. Билбейм эмне болуп атат. Баары эле ушу менеджер, тааныштан экен да. Саят, Кудай буюрса, Саят брат менен сүйлөшүп ошо кыргыз эмелер, мушкерлер чыксабы деп мен дагы үмүттөмүн. Кимиси болсо дагы, кайсы мушкер болсо дагы. Анан Рафаэль, тиги Шевченколар кичине кыргыз мушкерлеринде дагы тартып койсобу деп аларга да айта кетет элем да. Кыргыз өзү Кыргызстанда туулуп Кыргызстанда чоң эле бар. Ушу кыргыз таза кыргыздарды чыгарып ошо организаторго, ошо UFC-ге контракт алса деп ойлойм да. Ошону тилейт элем. Енді бұл менеджерлардың жұмыстары ғой. Менеджер жұмысы өзүнчө баскача байкабай, өзүнчө билем экен да. Енді таза Қырғызстандардың спортшыларын алатын болсақ, Қырғызстаннан келген. Қазір енді өзіңде біліп отырсың, жан-жақты көрсің, Мамасалиев бар, жаңағы кімдер бар, Айжігіттер бар, тағы да басқа спортшылар көп қой енді Қырғызстанда. Өзің ойың бойынша жастардың арасында сол жаңа перспективный кім UFC-ге бара алады, төбелесе алады деген? Азыр бирден-бир эле Буйса болот да, Бусуманкул. Ошо азыр жакшы чыгып келатат да. Анан ага чейин деле UFC-де уруша турган байсет өтө көп. Ата кетсек Абсалам жана Омок, Абсалам ошол деле чыгат. Көп балдар бар, жигиттерчи. Бишинчи мен деле чыгам дегенде ушундай да ар кимдин эчкайсы бар. Просто жанагындай. Былай жалпы энди сен уже кәсіпқой спортчусуң ғой. Біраз нәрсени көрдің, рекордың 21-де, 7 бір көргеннен түсінесің, перспектива бар ма, жоқ па деген сияқты. Сол жастардың арасынан кім? Жоқ, Буйса эле бар азыр пока, Буйса. Буйса? Мындай достойный чыгып келе турган, көптөн бери утул элек. Ошо Буйсанын эмеси көп да, Кудай буюрса, бирден-бир ушу барса экен, анан мен да Кудайыма тиленем да иншалла. Кыргызстанда Кубанычтан эмес, Аят MMA жаңа өзүнүн промоутерский компаниясы бар, менеджерский. Сонда сен өзүң келисим шартта сонун отырсың, мен түсінгенімше, Аятпен, Аят Кубамен. Кубамен, Олардың мекемелерінің аты Аят емес пе? Аят. Мүмкіндіктері қандай бүгінгі таңда? Мен қарап отырмын, жалпы Кубада жаман емес жұмыс жасап жатыр, жан жаққа. Соның қолынан келеді деп ойлайсың ба UFC-ге спортшыларды табуға? Эми мындай да байкабай. Куба
жаңы менеджер болуп атат да. Анан дагы опыт алып эметип кетсе, билбейм, бир гана Алланын колу болуп кетиши мүмкүн да. Анан жаңы менеджер мындай айткандачы. Жагы опытный эмес деген. Жаңадан башталды. Жаңадан башталды. Бир гана Алладан. Сиз мына Куба аркылуу сиз тааныдым дегенде, организаторлор эметип атабыз. Аллага шүгүр байкабай. Кудай буйрса болуп кетиши мүмкүн. Бирибизге жардам берип, казак болобу, кыргыз болобу, үйүпсүз жака чыгалы дегендейчи. А так биринчи биягына эме кыла берели. Анда границасы жок. Эсейде Нурберген Шариповпен экөөнүн араларында жекпе-жек болуу керек болатын, да? Ошондой болот. Болмай калды. Нурберген енді қазір бүгін ұрышады. Бүгін ұрышады. Иә, бүгін төбелеседі. Бүгін төбелесе ма? Бүгін. Егер мүмкіндік болса, кездесуге дайынсың ба онымен? Мен мындай да, Нұрба, мен аны чыгарган эмесмин да. Мен эсейде жүрсөм эле өзү эле чыгам. Сен бір қазақтың спортшысын жеңдің ғой, содан кейін. Мен жеңип калдым ғой, мен да ал спорттан. Жеңип алсам мен чыгам деп эле ошо ойдон эле интернеттен пиар кетти, дальше кетти. Мен да отказ эме жок да. Давай деп аңгы ошол вес куйбай ушинтип эле боюбуз болбой жүрөт да. Билбейм, бир гана Алланын колунда. Мен соперниктерден артка да кайткан эмесмин. Только вперед. Утулсам да, утсам да, бирок утам деп чыгам да иншалла. Так бой келсе чыга беребиз. Эч эмеси жок. Валентина Шевченконың анасы, мамасы, Кыргызстанда тайбокстан бапкер, біз кездескенбіз. Залы бар. Иә, Маңғыстауда. Жалпы соның мектебінде спортшылар жүр ма қазір, ММА-ге қатысы бар? Көп эле. Мындай көп эле негизи любительскийлерге чыгып жүрөт. Өзү дагы катуу тренер да, катуу патриот өзү дагы жакшы. Көрүп эме сүрөткө түшүп. Мына Қазақстанға келіп, енді бірінші рет емес, біраз рет келдің ғой, бір айырмашылық бар ма Қырғызстаннан? Неге десең, енді көп айтады ғой, қырғыз бен қазақ бір туған дейді, бірақ екі елдің айырмашылығы бар да, тілде де, бір ментальностьта да. Өзіңе бір сезім бар ма, сондай басқа жерге келгенің? Мурда Алматыға келгенде мындай жерин айтайынчы, тоолоруңарды көрбөптүрмүн да. Тоолор көрүп, азыр жаман Кыргызстандыкындай эле тоолор бар экен го, мощный. Ошо сонун. Элинен болсо эли айырмасы деле жок. Кыргызстанда деле жаман кишилер бар, Казакстанда деле жаман кишилер бар. Одинаковый, короче, бүт эле бирдейбиз. Так казак кыргыз бир тууган. Ошону биле жүргүлө. Кыргызстандыктар дагы, казакстандыктар дагы иншалла. Болду. Весті көрдің ғой, НСДегі өзің дивизиондағы да. Оның ішінде жаңа Айбек Нұрсейіт бар. Қазіргі чемпионды білесің. Николай Самусов, Астананың баласы. Өзің көрдің ғой? Көрдім. Примерно былай, примеряция етіп көрдің бе? Эми чыга беребиз, ал ырасы көрдүм. Сол просто даярдыктан бар. Коля дайындал дейсің ғой да? Даярдадык, короче, даярдап 66-га келдик, эми баары Алланын колунда. Если попадет удушу дегендейчи, иншалла. Кыргызстан, мен енді былай Қазақстанның ММА тарихын білем ғой. Жайлап зерттедік, көрдік. Кыргызстанда сіздерде ММА спорты ертелік басталған. Жалпы ММА спорты емес, жарыстары өтті деп айтайық да. Жаңа бой без правил болды, кезінде. Бір ауылдың аты бар еді, атын қолатын. Сол жерде бір стадионда жиі өтіп тұратын жарыстар. Сол кезде біздің жаңа қазақтың батырлары бар, қырғыздың батырлары бар, Ресейдің батырлары, Өзбекстанның жауынгерлері төбелесетін еді бірге. Сол жарыстарды көрдің ба сен, былай жалпы есіңде бар ма? Мен негизи 2012 баштадым да, бой без правилгачы. Мурда мындай жанагындай эме меселе да, известный меселе да. Анан жанагындай маттарга салып алып, жарым саат уруша берчү да, аяктачы. Минута деле жок, жарым саат жыңалашып кол менен эле уруша берчү. Ошо кездерди көрүп калчумун да. Бизге 2012 келди, анан кийин чыга баштаган, деп түшүнүп калдык да. Ошо кездерди көрүп калчубуз, может Алмаз Акулдун байкелери көрүп калчубуз. Көкпар, аударыспак, сизде де бизде де жакшы дамыган спорттор го енді. Бай карасаң, ұлттық қондығымыз ғой. Кыргыздын күрөштөрү бар го, бүт эле. Иә, сондай күрөштөр бар. Өзүң бір көкпар, аударыспакка катысасың ба? Мен негизи көкпөргө кызыгам. Ойнайсың ба? Анткени көкпөргө мурда кызыкчу эмесмин да, анан айылга 11 жылга барып калып, ат берип анан көкпөргө жүрүп улак тартабыз болуп калды эми айылда. Жүрдү, мен элекпиз, барып минип
көрсөк тим эле баягы өзүбүздүн Кыргызда каныбызда бар да. Сарттарды эле жерден эңип эле уже мындай кызыгам да. Ай жигитти да сен тартыштырдыңар го. Мен ай жактырып алып көрүп алып, молодецтер деп отурдум. Кыргыздын спорту да казак менен Кыргыздын спорту да по-любому. Атка миниш. Кызыгам, өтө кызыгам. Өтө кызыктуу. Аны деген практика жизньде көрүп көрүш керек да, жана көрүүчүлөрчү. Минип, улак тартып, атка минип, кызыча болгон көрүп көрүш керек да, анан ошондо кызыгат да. Өтө сонун спорт. Кеше жарыста 3 кыргыз спортчу элесиз да. Бирөө Мелисбек, сен және де Исаков, соңғы жекпе-жекте. Солар тууралуу не айтасың, жаңа эки утулуп калган спортчулар тууралуу? Эми баары эле Алланын колунда. Мелисбекти бурун таанайтын бердиңби? Таанайсың, таанып эле жүрүп. Жалпы бир кол жетишпейт сыяктуу, жекпе-жекке. Кол жетишпей, анын үстүнө да подготовкасы начар болуп калды окшойт. Кол түшүп калды да. Алаксып көрүп аттык эми. Башка тебет дегиче болбойт. Тарс деди уже. Ти соперниги да байкатпай тепти да, короче. Эми бул спорт. Анан ошондой кезде да ушуну көтөрүп кете алган адам да. Эми Мелис братка ийгилик, өзүн бекем кармасын. Кыйын. Соңғы жекпе-жекте төбелескен Исаков, маған шын айтсам жас бала, бірақ заменаға шықты бір аз уақыт қалғанда. Өзіме ұнады, шын айтсам. Бұлай қорқатын спортшылардан емес, жақын кәдімгі прессинг жасап төбелесті. Енді былай қарасаң, бұл жерде опыт ойнап кетті да. Екеуінің шырдығы шамамен бірдей. Анау 6-та 1 болса, мынау 5-те 1 ғой. Енді 5-те 2 болды, анау 7-те 1 болды. Бірақ енді жасы да үлкен. Серіктің, Разғалиевтің. Кішкене опыты да жаңағы әуесқой спортта бар екен. Сол жас бала туралы не айта аласың Қырғызстанда, жалпы болашақта? Иним жөнүндө айтсам, ал өзү бул жерге 77-ге биринчи болуп чыкты да. Өзү 66-70-ге урушат ал балачы. Анан заменге да келип калыптыр ошо. Ушундай болуп калды, өзү да айтты, өзү да ошо мага веси оорураак болуп кеткен. Өзү мен байкадым депчи. Анан мен уже веске өтө ойноп калат. Бул өзү вес кылып эле. Сиз Кудай өзү контракт берсеңиз, кийинки бойлорго башка 66 болобу, 70 болобу чыкса, көрөсүз ошондочу. Жакшы бойлор көрсөтөт иншалла. 70-те енді Кыргызстандан Каныбек отур. Каныбек бар. 66-га да койду. 66-та сен барсың. Россияша. 66-та сен барсың. Жалпы енді мен біраз мына жарыстарымызды бастаған кезде қырғыз спортшылармен көп таныстық, көп араластық, жаңа Кубамен араластық, біраз жігіттер бар. Көп жігіттер төбелесті, ай жігіт бірде ұтылды, Қаныбекте енді бір жекпе-жегін ұтылды, одан кейін жекпе-жектерін жеңді. Тағы да кім бар? Жұлдызданайын деп тұрған мықты Қырғызстан спортшылардың арасынан, жастардың арасынан, өзің ойыңша жақсы деңгейде төбелесе алатын? Аз мындай чындыгына келген башымда катып калды. Мушкелер көп дейм, өтө көп. Просто ушу мындай чалбай эме болуп жүрөт да. Мен деле уже жана бойго чыкпай, мына мен деле таанымал баясымын го эми, Аллага шүгүр. Мен деле тияка жүрдүм, бияка жүрдүм. Маратка айттым, мына Марат менеджеримчи. Бой барбы, тияка болот, тиги болот деп, анан коронавируска да жылып кетип атты. 3 бойбу, 2 бой ушунда жылып кетти да. Шаксынып калат, вес кылып атып, весин кайра эме келбей калат. Ушинтип жүргөн мына акыры Аллах Таала сизге буйруп туруп, Куба досум менен эметип туруп айттым мен, ага чейин эле айткам мен, кимиси болсо да чыга берем мен. Мен уже анткени контракт бүткөндө тиги эсейдечи. Чыга берем деп. Хорошо деп сүйлөшкөм, Кудай берсе, Аллах Тааланын буйругу менен Куба досум менен контракт түзүпсүзгө ушул организаторго келип калдым да, сизге иншаллах. Эсейде нече жекпе жасадың? 5-6 бой өткөрдүм го. 5-6 бой. Сонун нечөөнү жеңдиң? 3-өөнү жеңдим го дейм, 3-өө. 3-өө ма? Ким деген спортчулармен төбелестиң? Короче, Акшын Бабаев көп. Аттарын унутдум, Акшын Бабаев, Аскар Тулаев. Күчтүү баястер кыскасы, чалпым топ. Көбүндө биздин СНГ элинен, Шет элдин, мына Акштын спортчуларымен шайкаскан жоксуң, Көп эле мага ошо Грозный, Чечен, Азербайжан күчтүү соперниктер коет да, атачы мындай. Шердоң сеники турабы, сеники туруп тарс коет да. Эсейде қазір сенің салмағыңда 61 килограмм салмақта, 60 килограмм салмақта, Нұрберген Шарипов сол салмақта жүрсе отыр ғой да? Или ол көтерілді ме 66-ға?
ошол эле салмакта урушат го дейм. Сол салмакта. Жалпы Азыр бирок азыркы бою болсо промежуточный 66да урушуп жүрөт да, түшүнбөй калдым. 70деби ишим тиги бразилиец 66 чемпион эмес беле. Эми 66га төлөшөт го дейм. Сол бир салмакка көтөрүлүп кечээ соңку салмак болгон кезде Ал деле веси оңой менен коюлбайт го дейм. Нурбек Шарипов. 66га төлөшөт го дейм азыр монусунчу. Эми мындан кийинки бойдо да. Жалпы ойда енді жан жақтың елін ММА жағынан бағытынан дамып жатқан көріп отырсың. Біздің Қазақстанға дайындық жағынан жарыстарға қандай баға бересің? Жауынгерлерді көріп отырсың ғой енді. Бұл Қазақстанда жаңағы эме кайсы клуб жана Арлан. Арлан общий ачып коюпсуң, өтө сонундай. Алла разы болсун. Қазақстандын полный мушкерлери келип бири-биринен опыт алмашып, анан чыгып атасыңар да. Қазір Қазақстанда енді 3-4 клуб бар ғой. Жақсы сапада жұмыс жасап жүрген. Ол ең біріншіден Еркін Көш, мына жерде жаңағы Арлан, Дартим деген командалар бар. Сосын жаңағы Астанада Тубет деген команда бар. Енді былай алып кетсең команда көп, бірақ сапалы түрде жұмыс жасап жатқандар ондай көп емес. А сіздерде Қырғызстанда егер командаға бөлетін болса, қандай командалар бар? Жақсы да көп, мықты спортшылар жинаған. Ошо бизде Кыргызстанда клубтар, сиз айткандай клубтар көп. Өтө көп мындай клуб. Ошонун баары биригип туруп бир клуб болуп чыгыш керек да. Жакшы отборный болупчу. Ошол Кыргыздын тренерлердене баарын айта кетсем, ошо Кыргыздын мушкерлерин чогулткула. Эми бири-бирибизден опыт алмашып, Кыргыздын гана желегин көтөрөлү. Анан мындай күч сынашып дегенде. Ошо байкелерге ошондой айта кетет элем да. Азыр мындай ар ким өзү менен эле жүрөт да, мындай болупчу. Бир киспейм. Ар ким өзү тренер. Азыр мен мына кимди Айжигитти карап отурмун го. Айжигит Ресейге барып жүр, Дагестанга кайтып. Осы жерден Дагестанга кеткен сыяктуу. Ошо Айжигит деле өзүнүн эмеси менен өзү болуп жүрөт да. Ал деле тиги сборго барып, тияка барып. Жеке бекетилген сонда бапкер жок болот. Жок болуп атат да. Сизге окшогон жакшы колунда бар же жакшы бир сөз өтө турган эме келтирип чогултуп бир залга общий кылдырып, мындай кылса, мындай деп условияларын айтып, мындай десе сон болот эле да. Ошо кыргыз байкелерге айта кетет элем да ошо. Былай чогулткула деп. Халктын арасында спорт дамыган, бирок жүйөлүү түрдө әлі жасалмай атат дейсиң го да. Атак жакшы. Кыргыз мушкерлери тиянан буянан чыгып атат. Молодец. Жок, спортчулар мыктылар бар го, жан жактан чыгып атат. Дагы биргеликте чыгышыбыз керек да, Кудай буйрсачы. Енді биздин саясатыбыз, биздин жана философиябыз бул жерде тек кана жана Казакстандын спортчуларын өсүрүү эмес го. Жан жактын спортчулар неге десең, сенде бир Кыргызстан элинде өзүнүң бир жастарыңа үлгү боло аласың, дурус ба? Дурус жагынан, дурус ба? Пример дейди го. Для подражания. Казыр енді ар түрлүү адамдардын артынан електеп атыр. Сондуктан Канатбек саған бір кішкентай уақыт Қырғызстан спортшыларына және де жалпы Қазақстан спортшыларға өзінің бір камераға қарап тілегіңді айтып жібер, кеңесіңді айтып жібер. Не істеу керек чемпион болу үшін? Қалай жүру керек? Эми чемпион болу үшін эмгек биринчиден. Эмгек кылыш керек. Анан кызыгуу керек. Анан ошол эмгек кылсаңар жетесиңер. Эстановдун эмесин айтайынчы, кече прямойдон уктум. Эстановдо 36 жашта экен го братан. Чоң экен да мен. Кече угатып 60га өзүнүн башында өткөн эмелерди айтып берип, кичине жүрөк дүрдетtirdi да. Мындай колдогула жигиттер, утканда эмес, утулганда да эмес. Бүт теши карагыла депчи. Жүрөктү бир топ ушул сыяктуу сөздөр бир топ жаштарга, бир топ башынан өткөн эмелерге жүрөгүнө тийип калат да. Жүрөгүнө разы болуп, молодец депчи. Ошо Истанбулдун кичине ошондой сөзү, жакшы сөз сүйлөп кетти. Киче прямой көрдүм да эмеден кийин. Анан ошондой сөздөрдү Кыргыздын мушкерлери болобу, Казакстан мушкерлери болобу сүйлөп, жаштарга дем берип, күч берип жүрө берсеңер, жаштар өсүп келатат. Жаштар өзүлөрү кандай кабыл алат, жакшы жагын кабыл алып, Кудай буйрса келечек жаштарда. Ошол келген адамдардын биздин шоуга катышкан адамдарды осындай конкурспен сынайбыз. Мына колуңдагы сумен Герман досумды алып баасын берейин. Сен рахмат, көрүп атасың. Мен көпчүлүк
Istanbul kurulu. Dostlar, Қанатбектің соққанын көрдіңіздер. Бүгін таңдау әзірше 3-ші орында. Суыны төкпей, ұрышқа екені тартып біліп алған. Иә, екі алдым. Болды. Ассалаумағалейкум. Сен 6 бойға контрактқа қол қойдың, біреуі өтті. Өзің жалпы сезім бойынша жылына бір неше жекпе-жекке шығарғың келеді? Ошону да көп ойлондум. Могу 60 килограммга кууганда бөйрөктөр отказ берип, салаңдап ден соолуктун айынан болбойт экен да. Негизи профессиональный болгондон кийин жакшы сетканда жакшы бойлордо бир жылда 3 бой же 4 бой өткөрүп коюш керек экен. 3 бой бола жетип атат дейсиң го. Жетип атат. Демалып кайра бастырып алып бөйрөк. Неге десең, ар бир бойга сен аз дегенде бір 2 ай жарым, 3 ай дайындалуу керексиң го. 2 ай аз дегенде, дурус ба? Еще вес куйсам. Жок, энди 2 ай жетпейтин сыяктуу да. Жетпейт. 3 ай нормально. 3 ай дайындалатын болсаң, сонда 9 ай дайындалып, бір 3-4 айын бір демге алуу керек дейсиң го да, дем алуу керек дейсиң го. Мен де солай ойлойм, бір жекпе-жек кәсіпқой спортшыға өте жақсы бір жақсы дегеннің өзінде 3 бой жасаса, ол жаман емес деп ойлаймын да. Қазір UFC-де төрлесіп жатқан қазақ спортшыларды көріп отырсың ба? Қазақстан спортшылары. Қазақстан спортчулары молодец. Жоқ, көріп жатсың ба? Көріп жатырмын. Ошо Қазақстандын мушкерлер UFC-ге барып атты да, ошого мен мындай эме болгон. Кыргызстан байстерим неге барбайт деп мындай. Жок, буюрса. Кудай буйрса барат иншалла. Молодец. Бара берсин, ута берсин. Желеңир көтөргүлө Кудай буйрса баары жакшы болот иншалла. Соларды енді UFC-ді көреміз ғой, бәріміз көреміз. Солардың арасынан енді өзің білесің, Жалғас Жұмагулов, Сергей Морозов, Дамир Исмагулов, Мария Агапова, сосын Шавкат Рахмонов бар, иә. Солардың бесеуінен өзің ойынша, енді кәсіпқой көзқарасың бойынша бірінші белбеуге кім жетеді деп ойлайсың? Бірінші белбеуге жаңағы елі жетеді кім беле? Жалғас Жұмагулов. Ошол мындай эмгеги чоң го дейм. Анан кечеки 77-деги да жакшы кетип барат. Кече Шавкат Рахмонов. Ошо экөө ма? Иншалла. Енді Жалғас Жұмагуловду көрдүң го, Али Багаудиновду жеңди, Артур Багаудиновду жеңди, Тайсон Нэнди жеңди, Тагир Уланбековду жеңди. Сол жекпе-жектерди көрдүң бө? Көрдүм, пол дейли көрүп, мындай көз жүгүртүп кое баштап, молодец. Молодец деп мындай. Жок, Тагир Уланбековдун экөөнүн арасында жекпе-жекти көрдүң бө? Көргөн жок мен. Али Багаудиновду? Али Багаудиновду да көргөн жок окшойт. Саған рахмет, келіп осылай жарысымызға қатысып, студиямызға келіп қонақ болып отқаныңа. Құдай қаласа, сені біраз жекпе-жектер күтіп жатыр. Сондықтан дұрыс дайындалуың дұрыс болсын, денсаулығың мықты болсын, сәттілік саған. Достар, біздермен бірге болған Қанат Келдібеков, Қырғызстанның жұлдызы деп айтсақ қателеспейміз. Сондықтан келесі кездескенше ассалаумағалейкум.